Rak nyobain ya guys, putih goreng ya. Nanti guys coba demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar deui ya tumis buncis campur jeung ieu guys, jeung sosim, terus lalabana aya sintrong. Ya aya goreng peuteui, terus aya ikan asin kapas guys. Sambal terasi, bonteng juga nasi guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai guys. Amin 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 amin. Coba leur guys. Mantap ya guys. Cobaan yuk. Tumis buncis campur jeung sosim guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Langsung santap aja guys. Darah guys, darah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kapas guys. Cinta. Ya. Mantap guys. Sambal terasi guys. Asin kapas. Belum. Biang ini mah guys. Rak nyobain ya guys, putih goreng ya. Nanti guys coba demonstrasi. Enak guys. Itu pasti protein. Mantap guys, mantap. Enak. Kerupuk. Mantap ini. Tumis buncis campur dengan sosim. Mantap.
Mantap ini guys, terus digoreng mantap ini guys. Bilang enak guys, putih goreng. Kosok. Mantap. Sindrong. Mantap pisang deh. Sambal terasi, goreng putih, langsung papat, mantap.
Mantap. Yang sudah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.